米多伦都罗米阿米阿，祈祷每一天。Kalamaan ko pinengneng no kawas do falujo ita， 上主看重我们的内心。Salikaka mapulong， 平安。Malatsay kita a milayap do suar no kawas， 姐妹弟兄，平安。我们一同领受上帝的话。I lima ko safaw at sifang sakasiwa atusir suar sa。Awa ay ko bisa kakinih no kawas I titaanan ato jangra. Pakai ni I nipitier nang ra ji Kristoan ko sakapikuras no kawas do falujo nang ra saan。使徒行传第15章第9节说，在我们和他们之间，上帝不做任何区别，却因为他们信而洁净了他们的心。Salikakaaw, sa ay kanga ay kita ami pastag to Roma atamlaw. Nauhani, leng ukawas ko ji sakwanay ami saukit to tamlaw. Nikaw rira, ano chima atamlaw o sualinay ko falujo a mitier to kawas I. Sa faluhan no kawas jingra a palafang zalen。我们无法论断别人，因为只有上帝有权柄审判人。但若有人忠心信靠上帝，主就更新那人的生命，使他成为圣洁。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabangaw sa ay bisa kakinih kiso to pulong no tamlaw. Nika lengan cecai a lemak ko pilungos iso I tamyanan. Kao sualinay ko falujo a mihakalong to na falujoan iso. Ta mararil I salipot iso ko orip no niam. 主啊，你平等对待所有人，但你对我们的唯一要求是，当要忠心顺服你的心意，使我们的生命常在你的看顾中。Pakai ni I dalam anay angangan nutapang ji Yesus Kristo a mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso， 愿上帝祝福你，平安。